January ni somni pasari samni somni paruk Republic Day tuk che khanin India ram shwai tu tele European Union ram shwai tu te chuan thuthung an je ka hian thuthung hi aming an pho pui khop maya mother of all deals an te ni in rem na thuthung zong zong te nu Donald Trump style khop mai big beautiful bill te po ang de ulek lekani ole khatiang kha an jek du na European Commission President Ursula von der Leyen ile European Council President Antonio Luis Santos da Costa te chu Republic Day mang turin India raman ron jin wangwanga Republic Day ron manga te chuan atuka Narendra Modi le hotenen he inrem na thuthung European Union tele India ram European Union te hi global GDP a ramal malala lawin a union to pala khanin US.2 pahni nan dia ram malala lak chun China kha pahni na an ni takna a khai khom an tang khom kha chon pahni nan ni jokta ni te chon India chu pali na lani tarenga Khawvel global GDP ram lian pahni na le pali na te kha thawhhona thuthung lian lutuk an jek tarup maya hi Khawvel ngaihven a hloa hei hian tunlai geopolitics thui tak a thilal kan malam huna Khawvel kalphung kha a thil tat me chu man chonin karon content lo thei lowa ama saberin eng deal nge an je ti kha chapter 1 a karon nenga ti chon chapter 2 chonin he inrem na hi engwanga lo piang nge ni enge a entir enge kentel ti kha ti na hun karon mangdon ni ama sai na ngai nom lo lam de uhlek zok eng deal te ngen zia ti kha kan soi masatona mother of all deals ti an zia tum hian Narendra Modi thu soi chu he thuthung kan je hi India rama mi pui tluk le ding on khat le point li te tan le European ram ranga mi makta doi tam tak te tan hun tha rain honga he hi kan thawhhona tura blueprint poimo takani trade agreement satli ani lo kan thawhhona tura blueprint poimo takani atene hunakal repo le hludon atina ngani chu ti chuan European Commission President Ursula von der Leyen pon India le European Union te in zumna atan hian bungthar kan kaya zirlai te tan jinna changzo beina tura a ol samnan te le research be tu te tan te tin thiamna sang tak tak high skilled worker anti te tan pokhan hun tharin hongdon ani atiani India rama talent khana te Europe rama anlu theina turin EU chuan kong kan bot sei dona tin security lama pokan thawhhona ma saber turani a tuipui lam chet chatna tuipui lam security te tin cyber security te le space te thlengin security lama thawhho kan tum don ani ateni heng ram hroi tu te pahni na an soi a hian eng deal tengen zia ti kha han soi te la tam tak chon news a kan no en to mai the kan soi non vele rem don ni an agreement lian hi pathum in an thena trade chungchang a le defense le security lam ani a pahni na chon pathum na chon framework of mobility an tia chu amal te in an le thok taila India ram hi trade chungchang hianin ramdang te laka ain khar khip na save emema ramdang tanga thillak lua hen Tariff set na se emema tuna po hianin kan hriat thiam dan tur chuan Mizoram kan mel hriat lar emem chu kuwa khanita kuwa hi India ram Tariff chiaranga he ta custom duty kan choi thap chuan anti chumdong te choi a khatiang choi thap chuan a hlok mi alo ni ante ni amaro chu he ta khochak lamatanga ron chuka khang custom duty an all ru khan get rang lo ma khanga an choi turza choi lo ai niam fe choi an han pal tlang khan khata che khan kuwa kha hlok ta e me ni a om je chu India khanin kuwa Tariff kha aset sang hle ti na ni ta khami an all ru khan Mizoram a chonin kuwa kan boi puilu likha alo ni ta ni a hlok ti khanita amar chu dan phal lowa alo lu na lai ta kha hlok na san chu ni a tam takin sai kai lokila I akara eng bothil thalon japanga ante marse ating nge te pon kuwa rengo thi a hlokani anti kha antan mun kha dik fe rengani achan chu custom duty Tariff sang lutuk an all runi chu tiang che chon tunan India le EU te hian an thuthung je hen India ram a EU karman to ho lu theina tur khan an Tariff kha India kha tol niam ta doini European karman to ho lak lu na ta na tu na Tariff an nei mek tu za so 110% ania chu India chu kha za som percent na tangkhan som lia atla thani e chong kumnga herlem de nu chonin za so mathak niam te ala tum ta zel hi
India ram thil tia chuan mitam takin amakanti hialania maro chu he deal hian euro singkhat sanga manjin noilam karkha a effect don lo ni amje chu India poisa in euro singkhat sanga chu noi somparuk velin Google a chuan kan converta khateng bor vel khan ngai taila kha chin ai niam karkha chu akong don lo a ai to kar nal tak tak man to tak to kero chu ingi moza tin a tarif po zalon tina ani chu aizola te ngei po European car changkang tak tak Volkswagen te Audi te Mercedes Benz te Ferrari te Renault te BMW te Volvo te Aston Martin te ang rin ka kan lap mo no long ti soi thelo ni he tarifi a work out ni chuan mo ti chuan khami car chungchang han India chu to niam ta duaya tin he baka hianin olive oil bika 45% tarif ani chu 0% atlata ingma tarif om tolo tin ani chu tin wine spirits beer le processed food 150 za songa percent atangin 75% atlasa dona nakina phechuanin kumnga liam tu phechon 20% tlak thak an latum lezel ti ani chuma chon European products hoka India rama tam takha aron tlom don ti nani chu khating bokhan European Union te kha an to niam ve boka labor intensive sector anti labor mamo nem India ramena tha ang an mun ho a khana ni tlang pui don inalanga chung ho chu marine products lam antia chu tui pui lam de so sanga te le khating tui finjet le tui pui ho le deal ho te poni me thei ka felo chuan chemicals te plastic le rubber te leather le footwear pekhok lam le safun lam mo khang re textiles and apparel te le base metal te gems and jewelry atlere ulam pangte khang kha India ramatanga EU athon lu kha EU lam khan tarif engma 0% anta doni engman la don loni heta kan soi zau du lek chu kan peng lokanga textile and apparel biga hianin kan thenom lok Bangladesh de chu tamber timeng an poisa an ramsum lak lu za somriat deu tho ken nari to ka se sul mi thei khang textile and apparel atanga an sum lak lu kha EU ram hoten Bangladesh tarif anda India rama anda lo chuan India ram tang khan chan sa em ani chuma chuanin India tan po he deal poi mo lutuk ani ne lai khaum ve reng mea Bangladesh sarkar lak lu poisa kha India rama ain son luk hei tam takka hei baga hen EU hianin tarif 3.8% atanga 0.1% atlak nim nan le chung ho chu thingpui tea te coffee te spice kan ti ho chokme tel chi ho mo chokme ti tuina ho thai le thei lampang te le processed food ho kha India rama tanga Europe rama thon lu ol samda tur tarif kha anti niamani chu trade lama an thawhhona India po an tol niama EU po an tol niam nalai chu nita impon se angai nom lo lai kan soi masanga de khamo chuan defense lama hianin EU le India thawhho voi khatna ani ram malang chuan India chuan in friends ho thawna rafale an jet fighter te po ala lut takna a EU ang zong chuan avoi khatna ani mela ni china Ursula von der Leyen soi kan soi tong khan counter terrorism lama te tin tui pui chunga chetlatna maritime security lamma le cyber security lama le khan tho hoan tumatin joint naval exercise and te khang tui pui chunga chetlat zir hona khating te pukha an ni dona hei hi India tan athat vele na chu nakila kan soi dona Russia ram defense thil kha India ne lein sa emani amara chu Russia ngor khan in nga atum big lo te poninga French ho jet fighter te po le thota Russia ngor lo de a huang kha zau ve nan khan tuna hianin kong ain hong ve bokani EU hianin India rama carbon footprint atlem the nan India rama pollution tam lutuk ti tlem na te poni me thei khang atang khan euro million zanga anrun te top bokani hit India poisa pechon a crore khanile donni chuana pathumna chuanin in service sector sang za somli palia EU ho hi ein hongdona tunen India rama hianin subsector za pani in honga ingpon ni se a detailin hi soini chelo van kan kalpel thok thonga amara chu kan en zaw deuna chuan IT lam software le consultancy lam te professional service anti legal dan lampang te accounting lampang te engineering lam te tin education service lama nasang zok thiam nasang zok julai ten an nei the dan tu te le kating sang kha
ani hlom tlang puya malmalin kan hreseng lowa news a motorom che lowatin bachui har de hlek boka tikhan atlang pui chu kan soita ni a boring zor kan pelta chuan kan khai khom lokang trade lama India rama European car atlom don alang sar bera chuan adang chu olive oil te beer te wine te khatin kho kha atlom don chuan India rama kan nei that ve ho EU lama an tlom thabuk don tikha ani ta bera defense lam ero hi chu soichian alom ri lawa ti chuan an thutlung zia chu khati khan kan du to kanga next atan chonin tunlai geopolitics in lumletin he trade deal hi tinge aron thin chu le hong khangkha kan soidon ani Ingwangin nge India le EU hian he thutlung hi kumsang ni pasari tanga lo indor tran dei to ziak le theilo hi tuna hlim taka ziak ngen ni ti le enge poimo em na ti kha tun tuma bung ni na kan soitum chu ani ta soitong khan kumsang ni pasari an lo indor tran to a anjek thelik le ka ti khan ro khol na omzela kumsom ni don anin dora na koma kumsom ni na cham tur ani ta kumsom ni tling lek ka khan in hlim takin EU soitu te le India soitu te khan nui sang in anjek heta ni hemi lo thlen chho theina tura ra bi poimo em thlen tir tu chu US President Donald Trump ani ta ni Donald Trump hi kan thre thewangin a Trump ni na ta nikuma aron lalle tana te meng president aron ni leta ti chuan kalphung thar aron introduce kan rama ZPM te kalphung thar ne ha nang chelo mai the ani khanin Tariff aron tita hlom mai ni ti to mayang China aron be chata Tariff anin ti san siaka Traman aron chir sanga China in aron tivele ti khanin san siak ani bera Khatalo lang chiang ta mai chu China hian Khawvel rama rare earth mineral material ho zong za som kwa control tikha ron theta dang zong khachu Khawvel ram dang ten kan lo sembele le chu halonia China khan lo sang fal turulutuk tikha Donald Trump de pan han char chok tanol meni kha trade war tang khan an bo ro khat ti dai dan ni po an in do khan an hlok lo ton ve wang khanin an in beng dai thatun du na maro chu rare earth in chu na Khawvel khan Khawvel kha ain herlem le ta bu mai ni Nigeria te po khatam takena an han green rook chu Christian na kha aphena chonin Donald Trump chon chuan lama mangma se Nigeria ram oil le rare earth kha a otani ti kha ale lamaring tu te soi anita tin Venezuela po chutiang bok chuan Venezuela oil le rare earth thoka Trump hena u mani ti kha nitam takrin dan ni le ta proof om thelo chan chu an manin chu kan u men ti meu lo wang khan varin thu bakha soi thei am lom tlak ani chu chuan tuna Greenland lo relata ma kha chon China ne na han ti boya European countries ho po an ngoi maya America sangoi zon pui ko minga maza tan lo ni wang khan nei to ramte an lo ni ho wang khanin an le en liam theya in Venezuela po khan le en liam le zela ma se an mani member ngei Denmark ram Greenland aran chu ta ka chuanin EU ho po kha an save ta phat tikha langta ni ama in India ram po kha lo shembele to boka Russian oil in leya Ukraine wara hianin kan melma puitu in ni Tariff za somnga kapilon cheu te India po kha min han thrima khami wang khanin kan poisa hlutna dollar atanga a hlutna po kha an ta niam ve doi kha ania khata mai khana du tok lowa European countries ho athian tengenge kuming mazat athian te ket po kha ati thin rim chho tanta tin aram thenom Canada te po anin kara thalo chho tel meya trama hianin a mel ma te mai ni lovin athian te po dar zo mek ni na langta ni Canada po tuna Tariff inge mazata avo kola EU countries ho chu 10% a vota Greenland ram hi min pela chuan Tariff 10% ka peng chu chuan hi February thla tangina tananga July thla phei chuanin ram then khat phei chu za somni pangain kan sanang ateni tram khanin EU ho po ka soisak atum bewa World Economic Forum a khan thosoi poimo em patni turchok taila thusoi lar number 1 soila Canadian Prime Minister Mark Carney thusoi khanita ani khanin Khawvel rama powerful ram hegemony tina soya khang ram chap em te khan an du in Khawvel danan jek dang lama kan thriat thiam dan dur chuan UN chuan ram in run ton
an du lawa mara so US khan adu du kha pho chapa du ramaruna kan sho Afghanistan te Iraq te Libya te tuna Venezuela po adu du khan run kola ram chak berani wang khanin tu ma khanan soi sel hlei thei lo ni chu tiang che chon Russia pon heta Georgia te runa kan riang chuma Georgia run te kha tuna Ukraine te runa ka tiang khanin UN khan om zia ni tak tak lo khan ram chak te khanin an power khan du hun hunan so ma se shem loin an liam le mai zela kha EU ram ho le NATO ram Canada te potelin no khang ho khan an en liam mai ve tho ni an ni pon dik chong big lo mara zo an ma ni aron effecta Greenland nge apo Canada po traman ngai ne takin kan state pakhat ni turin kan singlu tang an ti kwal vela ngai ne blu tuk po kha Canadian ho ril rupo an ve reng po ka ti chuan traman thuran sei vele ta thu soi poima panina chu an ma ni ram Joe Biden te ron ka pati khan ron soi chem amaro chu asoya EU ram ho hel chu NATO ram kan dinga kan EU thian te hianin contribution in nei manglo kan ram ral thum le kan poisa rengot tin hik te po heng pol te po hinunga atia a tho pon lo tho nem renga US khan asoi po kha thudi kan ina chin kha amaro chu EU countries ho te khan khati tak maya he ta America ram soi to na an ramaron diriam kha an tan chon ana ve ni chu me ni wang chon le Greenland min pek lo chon Tariff aron tringot po kha an lo hel to ema wang khan tuna hen EU ram te hianin America a in nat burlova an mani ke din ve an tumle tan tan en loin kha da rei ve to thowa tama thu soi po kha adik na chin tam takom ve thoni chu wang chuanin EU ho hian defense lama po tonila hong u antia an defense budget ten han ti sang hoa tin Greenland issue kha chu ne kada video sanglakin karon siam dona soi thuilo tu lo tela information technology lama te thil sang khan EU ram ho hianin in toy tharangu anteni heta kumzabi som pakona te chon EU ram ho in Germany te France ho te le Spain ho te khatin sang ho khanin kumzabi som pakona an lo ro pui to na khan la theng big reng lo tuna US ram soi tu paina du tok maya an diriam ver khan ni tan chon ana emema chu wang chuanin ke mani ke nge din ve itum thar le ngoti khatuna an fui ton na chu ni de berak Canadian Prime Minister Mark Carney pon heng ram soi tu chakten an mani ta na thaturan du a dan herdang lam hi kan ti dang lam hun New World Order kan siam hun aron ti ve che bokani ti chuan Canadian Prime Minister chu World Economic Forum ma deuh khanin ka hre China hanjina electric vehicle lama agreement han siam puya until thon cho zong za som Khawvel US alu thlama se an ma ni tan pui thei tur tlan taw na tur khan an zong ve tan der ani Canada ho po khan chu tiang che chuan EU ho po khanin US lakatanga independent that lekha an rom tan meka chu ma chon US laka in lak ran tel antuma China han pan chon an han ti chak vele don che chu an du chong si lo an ni tan chuanin heta la chak vak lo mar chu ma son chak GDP lama po ma son chak lutuk mai India ram khan rum melta India pon har san na tuna alo nei ve mek tho tama tho wang khanin Tariff wang khan tuna kan lo tur mek ve tho chu teng chon har san na tok ve ram pahni kha in sui fina ram lian pahni an ram thlok na ve choi kan ton na thutlung kha an ron zia kan da bera a en tir zo ka kha EU ram hoin US a kanin kadri to lu ka ke ma ni ke din itum vengu ke ma ni hi ram chaka in siam khom lengu ti an tum na ke pen na le US ne na an message lian pui ani ve tan India ne na an thutlung hi chu tiang che chon India pon US kha message athon na ani ve ngal boka engang pon min remula ram chak tho pui kan nei thei thowe anti na lai nia a phena anor tu poi mo tak chu Donald Trump khanita le lama chon hengram pani te khanin hlok nan in zum nan khanin an lo man pha ve ta ni lang tareng meni ti chuan lo lang tareng chu kati ti do don ne example pakhathan pela Venezuela ko ram house berte jingami an ni manani oilan han lai cho kan han thal tak mai chu Khawvel ram house berte jingami per capita income in ma asang berte jingami ron ni chho mana amaro chu anti sualian kina Venezuela ringot po shedu ganam chon content tham omani ma se anti sualian chu an ram sum lak lukha oila chawin khatani thil dang reng industry dang IT lamte
manufacturing lam car le eng mo siam cho lam te te agriculture lam te khating sang sang an ram da na hlo na tur dang thei a khan malak na an nei thalowa oil ringot ngor kha an ring ta ni maro chu kha oil anin kha ngoi na kha an toinum le si lowa tin an ram system a lo follow boka an system le an thil thir da na follow wangin US nen an kar lo cheta anin ka na lungphum an oil shal na ber US nen in kar cheta ka chuanin an sum nar lo chatta ni chu ram re thei ber tu na po an lalpa drugstore a an po wanga US pon man ngam man ta chumi kan soi do chan chu Venezuela ina anti so lian pui chu resource pakhat oila chau khan le ram pakhat US ho thilti the na ringota khan ram pakhat de resource pakhat khan in kata khamia top khan ram hausa em atang khan khu tan ta satani chu tu na EU ho pona anton che ni ta nei to ramanoma Russia ne na in epa Ukraine boina US tha chak na ring khan Russia kha anan tivetan ta na amaro chu US ber khatuna chonin aral bang ru de uriau khana lang ta ni chuwang chon US an lo in tak na salutuk ti kha an the chok ta ni tuna Tariff in an vau zui taman khai ti kha an ruwa aron lang ve tan ta ni chuwang chonin ram pakhata in nga poizia kha ram sang tang khan an zir chok me ka ram chak pakhata lo in kat mul me kha roi tu an lo ngai reng lawa mi sang tang an roin thla ka kha ho thil thir da na zir khan an niram khan an tur le zel don ni ti kha an mu chok ta chuwang chonin EU ram ho te pon an din mun kha an siam rem chho mek ania chu tiang te chon India pon Russia ne in kar tharinga thalu tuka amaro chu Russia po kha nakina borok in lum let se an rin tlak zui renga ngem ti kha zo na rin puilom ve thawa chuwang chonin India po khan ram sang ti that ton na le sem dar kha ri ro lom ve tho mek ania Khawvel awang khanin tuna hian deal lian pui mother of all deals an ti chu phur takin party pani te khan an lo ziak theita ania e poni se kan ti thui viawa tun tuma karon soi chua housing a content ka chak chu greenland hi karoin bot sai viawa kar record thei ma in tuna mother of all deals hi lo thleng sia ka tlai lu tuk ka lau karon ke masale lok ania tin Venezuela lo re thei san te po Mizorama socialism te communism te tui kan lo omve chuwang chon Venezuela ram socialism na ati chiat dan te Argentina ram ati chiat dan te hi ngai nom tham tak amatuna Argentina president Milei ate po hi jina ngai nom ma khang ho chan chin sang te kha han soi zui te po acha khama mara chu tun rum content a chang soi to longa content sang hlak I thaman ne tin rare art thi enge ni eng boina po lo theng se rare art kha ari tel zel to ni cheng e ni ti te po he chen cha ko mai en po se tun rum tan chon kan du tok hri photanga India le EU ten thuthung an je hi a thuthunga tak kha chu turu lu tu ka han soi thei ani thal lo ama ero chu a en ti ra zo ka kha EU hoin American ho la ka hianin kan loin kat nasalu tu kani chu ma chu ke manin ke pen itumang anti tan na bultan na ania chu tiang che chon India tan po China dor lowa Khawvel ram ho saber per EU tenena in zom theina chance tha aloin her cho buka America Khawvel an loin kat nasalom lutuk kha tunain Khawvel ram sang te an har choka makarne tongkam takit middle country ho ram chak lo zo de lek te ho Intel khoma enjoy san ton tum na kha a theng ton me kani ti kha tun tuma kan content chu ni sela video danga in mulevat kan tom don